No, sar oro tangai oro phare nangka noni amsai ni kila pieso. Belai ke hambai pila ni rogo tini chungu kabar khaki ni bagi ini sung kila pieso ma phai mani khang yo ma ai salsa sekang sini hani bubagra maharaja Produt Kishore Manik ko bahadur no kaisa news channel news ni Wngkha Anusandhan o news channel Bubagrano batpar jatchaya o Bubagrang kha Maharashtra kha bo tipra sabai kongthai kologrong khagei tongo sorojontro khai tongo homani no boni social media no sungnugi joto tabo YTF tongmani yakhaye youth tipra federation tongmai yakhaye all Tripura tini joto jaga PSO police station ano sung o news Anusandhan ningai sung FIR khaijak ani bangai sung tini Killa PS 30 bagma constituency ni under Killa police station no sung bahaina sini YTF ningai sung FIR khainani sung phailaikha oro jaga manjaka chini block committee ni YTF ni president borom gnang Nores Jomatia te bisini district ningai members borom gnang Jonajiban Jomatia te oro joto Bubagrano warriors YTF joto khlai sung tini phailaikha bono sung selengo on news channel no bahaike bobo joto hastini tiprasani joto ni na Hindu na Muslim na Christian na Buddha na Bangali joto ni bo Maharashtra কিন্তু o news bahaike Bubagrano batpar hamaka sung YTF jesuphan bono na karya sung belaike bono condemn khaye sung daiti ne o news no stop khaina ni bangai ban khaina ni bangai sung joto all Tripura tabog rohorjak sung YTF siring tongya thangnai ni je chief editor nini soikotula patra haike sungbo o news Anusandhan no sung jelo jakafan rohornai FIR jorisi omo action najak yang khangke sung joto YTF tei soba kotor khaine ani bagai sung joto Maharashtra no jini Tripura sara joto chini except chini government of India ni Pradhan Mantri Narendra Modi ji Swarashtra Mantri Amit Shah ji boroksi Maharashtra nei respect raitong boroksi Maharashtra nei borom raitong FIR chini Tripura watong tuti o news channel Anusandhan belaike bono condemn khai belaike selange তীব্র নিন্দা খাইয়ে কোন মতেই ছাড়ব না আমরা এই নিউজ চ্যানেলকে বেসরকারি হোক সরকারি চ্যানেল হোক কোন মতেই ছাড়ব না গ্রেফতার করতে হবে গ্রেফতার যেখানে মা খাইনাই অ্যারেস্ট মা খাইনাই আয়াকে YTF সিরিং তংলা আপনি সং সাইতে মানখা যে নিউজ অনুসন্ধান ব প্রেস ক্লাব নি Wngkha nama no saida mankha sung o news Anusandhan bo press club ni bo government ni news deng to be sorkari news deng to sorkari news deng to sung bono saiman ya sung investigation khaironai todonto khaironai ani bangai ni sung aro jaga chini joto jaga ono PS under sung FIR khaiye todonto khaiye daiti ne maronai ro yang khangke sung te YTF investigation khaiye bo sorkari news de be sorkari news de sung bono tiklai nai noni amsai ni borbabu hekeba usi boni yago je noni je dorgastor laimani simunglai laimani abo accept hekanamle action khaine hne no belaikene hambai sung belaikene ka sungno belaikene chini Killa PS ningai chini usi office in charge chini Vikas sir belaikene sungno respect roi bo yasak sokha borom roi yasak sokha ang daiti ne sung SDPU copy to SP rohornai hnai bo sungno samabai na sung belai tini boni thani je behavior ka hamamani bangai sung khatongkha ya sung bono saka salsa salni bisingana daiti rai hobi hnai sai acha te kaisa sangmong aroni news Anusandhan ni je editor aroni lab salade puri sung je nugmani news Anusandhan ningai je sana hingkangke chief editor ba salade buri chungbono saimanya aibone o sana hingkangke je viral ngmani Facebook social media je viral ngmani hingkangke boke buri ni khorangno ya oro chief editor tongnai sibabu chief editor bono sung investigation khairoi todonto khairoi sung bono tiklai Bubagrano je khuk haya bai ke amo abai khaimani o news salbesar Wngkha publish khaijamani Bubagrano je khuk haya pere Bubagrano batpar Bangali bai Tripura sano khagnani sorojontro
bo mungsa sugya hanai je social media o sungnuk mani Facebook o nuk mani YouTube o nuk mani Instagram o nuk mani bo just mi afrono phongni o sungnukha bo salsani sikangano o news no sungnukha acha amo receive copy na kisa punung side da Wngkha tini sini bor babu accept khai ga na accept khai ga tiase hambai